گر میتوانی تو دریلتو کردت غلده داری پیش خدا کارم شما دار و سه زبان خارجی یا گبزه یا سرود بخوام. خیلی لوبای آدم در حیات عاشق میشه و خیلی ابا تو شیدگی بود؟ بعد از سیم سیمکی عاشق شده بودم اما خاطره ها را کم کم خونده است خیلی گوسنی زیان دعونی اب شقی دیسنی قیبترین چخه تایجون و علم دارد تو چوست ود میکنی و علمای او را میخونی؟ ما هم عروساشون دوست می‌دارم خیلی مخلصات میدونن که همون خونه بابا دا بودیم مرغ را چیکار کرد دادی توالت پرتوتی بابا خید کرد. سلام علیکم به همتون بردارا مخلصای غیر رپ برنامه عشق بگو و دور سیوم بخشش که چور برای یک شب باز مسکو میرفت با هم خاطر چورا پفتیم بعدا سر میبروریم میمون برنامه ما نوبتیش کیشای. سلام علیکم زنده باشین ایده گذاشتم مبارک و همتون میدونن که کیش چخه بچه پازیتیونی انسانه با هم خاطر سوالای هر گونه میتونیم خیال میکنم همش در جواب میگردونه تیار باشی به اردار میریم. مرحمت یکمین سوال یامچکای باروتا همی خیلی گپ داریته همی را با آهنگ بگو چخه؟ همی گپ داری یامچکای باری رود خیلی با همو را با آهنگ بگو اگه خیلی ماتی استاد بگو یامچکای باری نی رو تو خالی واقع شو ترک ماتی خیر یامچکای باری رود ماشاءالله خالی تو خودت باردار افته ده کلمه یکیش جرتوا دیمش قرتق همی را خید کردن چی معنی داره بعد همی خید کردنشون هست اون گپی که مثال قرتق کنی جرتوا کنی و هیچ که نفهمه که تمام قرتق کیسته جرتوا کردیستی تو میفهمی؟ نه برای دیگه انسان ما دیگه انسان ها را دیگه کار ندارم نه خیلی فقط برادر خدمت تمام خیلی نشی نداری گفتی گپا ای پروس افتر مونده مقصد همه چی میگن ای خدا چی نشون مون تمام او درشی نسبتی روشن یکی شاگردای نبود روشن صبر چی گفتنی روشن چی خشید که مت شاگرد گرفتی روشن روسی گپ اگه هر دام دا لبوی پلاژنی میشه در زندگی نه که همو برچکا پلاژن دا دستگیری کرد کی مقصد او پلاژن دا اگر همین لبوی که دستگیری میکرد براتن او مقصد همو چین مامورا چیستا دودار قبول کردم نه اینکه شاگردم باشد دودار چیستا ادوشی گفتی گپا سلامت باشی گفتی گپا علیک باشی و سه زبان خارجی یا گبزه یا سرود بخوام چقدر و سه زبان خیلی میشه خیتایی عربی یگون خیتایی خیلی خیتایی عربی بو یگون گپ بگو نمیشه براتن گبزه مرا نه طرف کامیرا گبزه خیلی خیتایی خیلی گوسین زیان دعونی نه درسته ای خیلی گوسین زیان دعونی عربی ده عربی خطی بزره بخدا آخرات بکده براتن تو آخرات کنه که بگو بیا تو بگو براتن نه تو تو عاشقی تو خیلی اگه چی دیگه شو بگو خیلی عاشقی نیگریس که گبزه اب شقی دیسنی قیبترین این خزاقی بود یا قرغزی بود نمیشه این ترگای کرده شو براتن تو تو جو میفهمم که تو از ایلواگی انگلیسی رفتی انگلیسی گبزه کم ترک کم ترک میشه برات میشه که مثال هم یک گپ میگم برات با انگلیسی بگو روزای نزدیک باتل دارم یا که خطی اگم مثال الگای میرزا یگان ترکینا و میره با انگلیسی من اکی به خیلی کلمات درست نگم بهم یک کلمه انگلیسی میگم معنی دار چی نه نه یگان سی ساز که باردارم tomorrow I am and Alec and seven درخت میشه با انگلیسی seven trees and Alec and I am tomorrow new track name track happy to it happy Tuesday قبول باردار چی با تو فقط خطا تعریف میکنی میگوی ما عاشق نیستم نه که فقط سرود و عشق میخونی میگوی علمای برادرام اینه که چی تایجون و علم دارد تو چوست ود میکنی و علمای او را میخونی ما هم عروساشون دوست می‌دارم نه حقیقت هم بگو هست عروسایشون که تو ندیدهشون
خیلی любой одам дар ҳаёт ошиқ мешавад хеле ябо تو شیدگی بود؟ ман дар сим семакӣ ошиқ шуда будам ҳамон хотираҳоро кам хондесто значит ғами бародарот нест дурӯғ мегуфтӣ не ғами бародаром охи ғами хита ягон бор хондагӣ хайна мисол ят брат гуфти аруси дар шубромат банағзишиди мисол гарчанде ман ғами тира мефаҳмам мақсад совети доданим дига дуст жина дор шармандамон кард чи мақсад 100% брат не мисол ягон боше ягон трекеда ки мисол ғами хита хонда боше не ғами навика не ғами ралика не ғами хита хонда боше не нест доказатель не ки ягон баромада дар майдако ягон безеб ғалагӣ ха солим наметавӣ о ҳамин сабаб носолимӣ не шигри алло ман солимаму мақсад вақти гӯштинда солим метиҳам па не солим наметавӣ яъне ки ақл дар ҷош нест ақли ман дар ҷош аина ки чӣ ба ту брат 7 дарахт мегӯӣ 7 дарахт ӯ як мазмуни худша дорад ягон мазмун надорам ам дарахт барахта 4 та аҷриқ братан 4 та 2 та дига 3 та дига шунда 7 та бод 7 аҷриқ мегуфтӣ ту ҷавара савол накунӣ ман тра савол ту ҷавоб кардам хай ака брат тама чӣ мешад дар гудакӣ тира маҳаллагӣ нестӣ халидагӣ мек солимам шуди хай мухлисот метонад ки ҳамун хонаи бобода будӣ мурғоро чӣ кор кардӣ дар дили туалет партофтӣ бобод хитка мухлисот чиба бисёр шогирдои шонемсӣ мисол ай бараш мераванд танам яке ай шогирдаш не ай дӯстои шонемсӣ сабаб амин ай чӣ медонӣ айби шонемсӣ ки айби ҳамун шогирдош ё дӯстош ки ай бараш мебуранд мераванд баъди камтар машҳур шидан хай ака брат ҳама намедонам шогирдои ӯро ӯ чӣ коран шогирдои ӯ қариб ҳамаш яхелан чӣ хаяка хай ҳамаш несериёзниям то ҷое фаҳмидем ки яду бародарам гуфт ки агар кеш дата кеш агар фоида набинаятӣ ё ки фоида дар кеш нараса ай ӯ тамоман фоида намебинӣ и баракатам намеёбӣ май хе бугӯ брат ай 2015 ай шумо ягон тотон фоида надидам хеле бугӯ ҳадиақал ту мегӯй дар барнома ки мисол агар як овод бихарам мегӯй даст дар қиртиқ кардам ё казга агар ягон чиз дигар бихарам қиртиқш кардам не чо кади брат сумкади гуруд мекунам дар пеш камера 10 сомар бардар ма башата ай буне баҷо ту мана суира апилтате тофтирефтиҷиро овардам се репер ки гӯш мекунӣ номбарки ва се батлере ки мехоҳӣ дар батлшон иштирок кунӣ ай тарафшон виступат кунӣ бугӯ хаёл натурами батл кардеста се репере ки ай репери тоҷик мисол ман аниқтараш ай репери тоҷик дар назар дорам ай реперои тоҷик инагда ака рости гап ки ништияк мехона ки инагда кира гӯш не бародарот ҳам набоша не хита нагӯ хитам не бародарот ҳам набоша мисол гӯш мекунӣ маъқул та хондаш ҳамора бугӯ хондани ака ҳозиражда ба худо ака чиса бугум ма ки гарчанде ҳама мара ғамзада медона хоб карлеон тенҷ мехонам мужик бурӣ хоб трекои тенҷ буровареса окей тамом як ман се кас гуфтам خب من سه کس دیگه هم انگلیسی روسی گوش میکنم خودت بدونی برا همین رید کات ترکای کارلیون خیلی کلوب رفتم ای بارون نموندن نیسا ای ماستر سورا نموندن این برادرام نموندن گوش میکنم مجبوری نه جو ردی برادری مورا گوش میکنی یا که برادرت خیلی چیکار کنم برات مثال من ببینید که باتلرو ای باتلرو باتلی یکم باتلی کشیده بود استیاپا خطیره در این اون باتل من خیال میکنم که اون باتل بود بعدیو سوال من یکی سه باتلر کی میفرد در باتلش اشتراک کنی اگر امی وزارت شوند استیاپا خطیره در با کیای همین بچه ها گبر اومد کنن همین اشتراک میکنن باتل کنی ریکل تدا معقوله خیر ریکل اما که ساز باتل میکنه یو اکه یکا پیدا همین اگر اینول چخلی که باتلر تولد میشه که براتن اندرگراوند میخونی باتل میکنی او دیگه سیریوز نه چخه که تولد اندر یا که باتلر تولد میشه خیلی تو درخ مقصد تو تولد نه من مثال نه یا در برنامه خدمت نه خیلی فهمیدم ما کی مثال بیرون گوش که مثال وقتی تولد میشه رد نه تولدش دی عروس کیدات کرد انسان فقط غمزدگی خوندستی هم خنسته من اندرگراوند هم میخونم رید کرد که آخه دیده انا که اما اندرگراوند تابون با ترکای شیختمون کدامش تنجان ما با مار همش ошиқиёт инҷам баро ки та аввал ошиқ шидаги мақсад талхата ӯ духта кафондаги мақсад ҳам херадной ӯ бародаро хай аввал андеграунд мехунанд истифод мекунанд мисол як савол ира ака шабоз худаш комментарий кардаги дар ютуб савол дада ки нисбати ма ва рекл чӣ гуфтанӣ
нисбати кию ки ма бо рейкл ту рейк ҳартун бача мен не баъди хе не мисол чӣ хел бигум ки бисёртар тра фреб мекунад мисол чӣ хел сум историяро мегира ва тра сум намета сум историяро мехона ва хай ди худ медони ки не ту ҷа камерада бигу хай шӯхӣ мекунам мешава хеле братан ҷо савол ака шабоз дод ки мехост мехоҳад бифаҳмад мисол айни ҳол худаш нест ва мехоҳад ки дар видео бубинад ака шабоз худаш медона худаш саволот дагашта як мехоҳад ки буд худат медони братан радиной ака зинда боши репоинал та интизоре яке рекордсмени репи тоҷик гоид баднигалишкини эмигрантай тоҷие медони ва бо ҳамихе рекордсмен барои групп ҳалиш кардан ира тра медонанд ба хотир ки донейшн буди айтим шиди мисол ами як респро монда шонтиҷӣ монда вафти шонтиҷӣ ҳам шиди не братан ҷо боз на бо ягон читиҷи баъди ӯ ван лайф шиди хай рекордсмени та ҳар сол қариб групп ҳалиш кардӣ барои чӣ хай ҳар сол бародарон мақсад дар ҷадид хатире ки ҳар сол чӣ хел бугум тара бародар ҳар сол тамом бародарои мешава братан хеле бугӯй ай солои пеш ма я бародарои хеле ҷура будам мисол ӯ соло мегзара мерава ҳама ай паси кор бори зиндагиша мисол ноз ҷое шава ки як камтар андеграунд хонӣ мисол хезе агар васна навид шава хезе кешида метавонад ма дигар ягон групп ёки мирзошов кеш рептиҷи кеш хайна ту лил алек меша чӣ балил худо нишоната як саволе як духтар додаге кай занг гирифтани ва чӣ ба духтароқа фреб мекунӣ ма ягон духтара фреб накардам не ҳамун мега ки мара фреб кард мисол сума гирифта ки ма духтар якумиш сум гирифтагӣ нестам не ҳам духтарам хе савол дод мисол чӣ ва мега фаҳм мекунад чанд арӯс дора кай занг гирифтани ҳама ҳамсини солеву мега соҳиби фарзанд сумои қалиншона тайёр кунам мегириф шумо хай савол дигара баъди чӣ метавем и асосан барномаи мо ишқ бугӯ яъне дар ҳамун барнома 4 мисра бояд суруд бихони ягон папса ба ҳамун гап бояд бошад дарун шуда ишқ бугӯ ма ягон реп ишқ бугу бояд бугӯ ҷа маҷбур ягон репи алага хонда наша фарқ надорад ки қофия қатъи 4 мисра бояд бошад дамо фристайл зада наметунам ҳаракат кирд чӣ баъд яхе ҷо фристайл мезанӣ маҷбур шуй агар ой тарафи камера агар сумуд нишон метавост ту фристайл мезанӣ и ха фикр накӣ тра ягон кас таи дор наоварда мисол ягон ма чӣ бугу ма намедонам чӣ мисол амин намедонам ма чимчи ягон чӣ бугу ки ишқ бугу бояд боша мо маҷбур кем ҳофиз вирӯз я ҳофиз ишқ бугу гуфт ла чӣ бугу ма хел намедонам охи та чиҳо бисёр реп хондагиам лобои реп та бугу ишқ бугу бояд дошта боша намеша ягон айшоир не айшоир нест меша ягон шоир бугу ки мисол та медонам прикол медореш не ки агар шоир зинда метра чим чикоро мекарда майли бугу ҳар ке додиё бад мурод ҳар не чиз намеша ягон чиз ишқ бугу агар битони дазл не мара қуш наки тахта ишқ кира бугу ма ишқ надорам хайна рекр ё ёгина бугу ишқ бугу агар тони ёген хати дазл ягон припев табхон ишқ бугу дошта боша бародар припев махонам ишқ духта боша мақсадам хад боша ами ишқ бугу худаш бояд боша дар дил ғаму ҳасрат меравам ман ту ишқ бугу бастан бо дигаре ҳафт дарахта ту ишқ бугу гар метавони ту дили лато карди ғалде дори пешғола карамшон дор дарши тамом брат се мисраши чорум мисраро қофия кардам дар дили лато қати ёгин ҳард бадан заде амра тамом раз чо чи черида ту ишқ бугу дар дили лато ишқ бугу мисол айта бародаро мухлисот чи иштирок кунанд чи интизор бошанд дам ба дам канал мефурӯшид бо ҳайвон як канал фурӯхтам амора дам ба дам мегӯ сета фурӯхтаи хе бигирам агар рекордсмен оид ба канал фурӯш ин кия 0 грамма не ту дарё кести мисол мумкин ки не ма меру сига я ду канал ма фурӯхтам тамом сеюм шам уже фурӯш не иншалло сеюм шакли дига нефурӯшам ароше кешвай бис сразу кеш оригиналеш кади мақсад озираш да оригинал раво монетизация муша кешвай мешава даши хай прикол план даст мақсад чӣ приколо хай приколо ту мара медони братан чӣ хел прикол ҳамия мисол
шав ай хона омадаси я такси мефурӯй меқапем мурдани мезанем сёмкат мекунем фрико ягон чистоне бигӯ худ ҷавобшо надонӣ чист он не ягон чистоне бигӯ баъдами охирон га ягош намегим камтар хай ина я чистон намешава ки ман чистон бигум ҷавобшо ту биёй не медонӣ ки чистомети бемаъне не бемаъне аст чистон мегум ҷавобшо осона агар ман надонисти худ ҷавобшо мегӯ ҳо ман ту надонисти ман ҷавобшо мегум короче афанди менавистай гӯш кун хай чистон ама афанди короче ман чистон намедам братан я афанди мегум гӯш кун я афанди чистон менавистай фаҳмиди гӯш кун афанди чистон менавистай из худо ва вақти гӯш кун ҳо афанди чистон менавистай я рӯз мешавам хали фикр мекунам чистон навистанияе ки як кор мешава ҳамҷода надонисти ман худо мегум ҷавобаш безебай не безеб нест ба худо не ки ман да кӯшиш накардам ягон намедонӣ не ручкаш тамом мешава хай на ту гӯш ки братан барномаи ту ишқ бугӯ хуб ина ту ҳамқахта ишқшинос мегӯӣ я байда бигум ҳамира таълим пешқа микрофон ғалти гӯш кумада бисихда ягонҷо ҳамҷода бимонаш гӯш кирад ҳами я байда мегум я шеъра мегум ту таҳлил кӯ чӣ хе то тавони дӯстонро гум макун ҳамира натури таҳлил кӯ ба ягон прикол мрикол чӣ хе ҳами ту мисол реб менависӣ ба мазмун менависӣ ҳам хеста маънои ҳами чия нами агар як хобша маъно дорад то тавони дӯстонро гум макун бисёр маъне дора не як камтарак маъно дора ки агар ки битонӣ дӯстои дастониро яъне гум накун тур дӯсторо не ту мисол дар ҳар ҷо бишини ҳар каса гап зани дӯстаки мисол барои ту ҳамаи кор тайёр як агар ҷавоби тамия наёфтӣ дӯстони меҳрубонро гум макун хуб зинда бошем бардоро ва дар комментарий нависем ки кира интизорем барномаи ояндада хоҳиш мекунем аммо одам агар ба калама гирифт агар дамҷа бишина ишқ буд акамтар зураш мезана иншолло мира шӯхӣ бекунед зинда бошед саломат бошед